Antena. Draga djeco, dobrodošli. Nekoliko uputa za početak. Evo, počinje vam škola. Ti ne trebaš nosit masku, ti metni je, ti možeš sam do pola. Znate, ne znamo pomaže li ili je štetnije. Generacija ova bit će dosta zbunjena. Eto, počela je škola i to je za sad najkonkretnije. Djeco, ne gubite vjeru u sebe. Jednom će proći sve te čudne odredbe na poljima od snova. Ma pustite si korijenje, nek ovo nam je škola, da naučimo cijeli